Nalazimo se u porti manastira Manasija, duhovnom i političkom centru srpske despotovine iz ranog 15. veka. Manastir je počet 1406. odnosno 7. godine, završen je 1418. godine, tako da je 2018. proslavljeno 6 vekova ove impozantne građevine. Građevina u svakom pogledu odiše impozantnom ličnošću njenog ktitora, despota Stefana Lazarevića, poznatog i kao, u istoriji poznatog i kao Stefan Visoki. O despotu Stefanu mislim da prosečni Srbin tako malo, nedopustivo malo zna, a despot je po svemu jedna impozantna figura, relevantna u evropskim okvirima. Znači, osnivač reda zmaja, prvi među prvima, epitom srednjovekovnog viteza. Despot je bio mnogo više od viteza, on je bio i književnik, on je bio i filozof i asketa, tako da se njegov brak sa despoticom Jelenom, odnosno Jelačom, kako se govorilo u ono vreme, raspao iz razloga privatne prirode, zato što obično ljudi ne shvataju i to vrlo usko posmatraju. Međutim, ono što ne znaju to je da vitez, ratnik, ne sme da bude veliki hedonista. I despot Stefan je to znao. Znači, ovo je centar srpske despotovine. Znači, na impozantnom smo mestu. Prvobitni naziv manastira je manastir Resava. To je stari srednjovekovni običaj da se bogomoljama, manastirima i crkvama daje naziv obližnje reke. Ovde u blizini je reka Resava. Tako recimo Mileševa je u blizini reke Mileševke, potom imate manastir Moraču u dolini reke Morače, Studenica isto pored reke. Znači, prvobitni naziv Resava danas se veoma retko koristi. Mi svi poznajemo ovu građevinu kao Manasiju. Sam despot Stefan odrastao je okružen, on je inače ima superiorno poreklo, extraordinary parents, kako bi rekli istoričari sa BBC-a kad prave dokumentarce o znamenitim istorijskim likovima. Njega je kao malog dečaka njegov otac, knez Lazar, vodio u Ravanicu. Ravanica je Lazarovo grobno mesto, njegova zadužbina, i taj prizor Ravanice morao ostaviti izvanredan utisak na dušu mladog dečaka, jer se on zakleo još kao mlad, još kao dete, da će napraviti zadužbinu veću, bolju, impozantniju nego njegov otac. Ovde ćete vidjeti, na primer, kupolni prostor. Kupola je doslovno preslikana sa manastira Ravanica, iako je slikarstvo u kupoli već propalo. Međutim, po onome što je ostalo u manastiru, naročito u prostoru naosa, priprata je dosta oštećena, odnosno nema zidnog slikarstva, ali naos ga ima, znači može se reći da je bila čitava raskoš. Kad je sagradio svoju zadužbinu, koja je u stvari utvrđeni grad srednjovekovni, despot nije žalio novac, nije žalio sredstva da bi je ukrasio. Znači, iz Afganistana je donošen lapis lazuli, zlato. Smatra se da su Turci, kada su ušli u ovaj sveti prostor 1439. godine, mačevima skidali, sabljama skidali zlato. Toliko je zlata bilo, smatra se da su iz Manasija odneli 9 tovara zlata. Sad zamislite kakva je to raskoš bila. Pokazala sam vam u samoj zadužbini ktitorsku kompoziciju na kojoj dominira naravno figura despota Stefana. Ona je i dalje bogato raskošno ukrašena i vide se ostaci tog zlata. Znači nešto je ipak sačuvano. Nisu Turci mogli baš sve da odnesu. U ono vreme 1 gram zlata vredeo je 3 grama lapis lazulija. Zamislite
kakvo je to ulaganje u sopstvenu zadužbinu, u sopstveni mauzolejski prostor, jer Manasija je građena kao grobno mesto despotovo. I ovo je jedino mesto, zapravo postoje samo dva mesta u Evropi na kojima ćete vidjeti onu famoznu nijansu poznatu kao vizantijsko plavo. Jedno mesto je kod nas i to je ovo mesto, apsolutno privilegovano i apsolutno smo privilegovani što imamo tako nešto. I drugo je jedan manastir u Jermeniji. Znači, čovečanstvo i dalje ne zna kako da napravi vizantijsku plavu boju. Sad zamislite koliko su napredni bili ti srednjovekovni graditelji, srednjovekovni slikari, oni su to znali. Znači, nije dovoljno doneti im samo lapis lazuli iz Afganistana. To je najčistiji, najkvalitetniji lapis lazuli na planeti. Treba znati upotrebiti ga. Znači, treba znati tu čarobnu formulu. Znači, manastirska crkva posvećena je Svetoj Trojici. Zašto Svetoj Trojici? Zato što su to tri lica jednog istog Boga. I kao što vidite ovde, iznad ulaza, freska. Znači, ovo je priprata i kao što vidite, malo slikarstva je sačuvano, pogotovo onog originalnog, evo tu. Međutim, vidite, zidovi su goli. Sad, pitanje je koliko bi to uopšte i trebalo renovirati ili baš ostaviti ovako kako jeste. Jer o ovoj građevini, o ovoj bogomolji vodi se računa itekako, tako da za sad je tako. Kroz vrata stupamo u naos i tu ćete vidjeti fantastično slikarstvo. Ktitorska kompozicija i evo impozantne figure despota Stefana. Znači, despot visoki. Zašto visoki? Zato što ako pogledate građevinu, ako pogledate kako je gradio svoju manastirsku crkvu, svoju zadužbinu, svoje grobno mesto, ona stremi u visinu. Znači, to je čovek sa vizijom. Ono što ljudi ne znaju, to je do koje mere je bilo teško napraviti i veću i jaču državu, jer despot Stefan je uspeo da napravi veću državu i jaču državu nego njegov otac. Znači, kao što je napravio impozantniju građevinu, impozantniju zadužbinu nego što je Ravanica. Znači, pogledajte, kupola. Ako ste bili u Ravanici, znači, to je isti stil. Ravanica je naša bogomolja, naš manastir se najviše otvora. Najsvetliji jer ima 63 ova prozorčića. Znači, to je identično kao u Ravanici. Međutim, mnogo toga je ovde novog. Mnogo toga je drugačije. Pogledajte recimo ovo. Šta znači ova šaka sa dušama? To je gospodnja ruka koja drži duše pravednika. Ovo je zapravo centar srpske despotovine. Znači, centar te države koju je on napravio, iako turski vazal, ali je napravio veću i jaču državu nego njegov otac. Inače, prva učiteljica mu je bila monahinja Jefimija. Tako da je on u jednoj povelji odaje priznanje kao despotici, kao gospođi i kao majci. Znači, tolika je privrženost bila. Despot je inače bio izvanredno obrazovan čovjek. Izvanredno. Superiornog porekla, superiornih moralnih odlika. Znači, ne bilo kakav vitez. On je bio prvi među prvima. Znači, kad ugarski kralj sazove evropske ritere, despot Stefan sedi desno od njega, ima počasno mesto, on je prvi među prvima. Znači, to je ogromna čast za srpskog despota i ogromna čast za našu državu, ono što ljudi ne shvataju. Rekla sam već da se njegov brak sa despoticom Jelačom raspao iz razloga privatne prirode. I rekla sam vam i to da ratnik ne sme da bude veliki hedonista, jer onog trenutka kad počne da se bavi ženama, suknjama, sentimentalnim temama, tu ratovanja nema. A to su bila veoma opasna vremena, znači sam početak 15. veka kad se Srbija puni Turcima
i kad je trebalo stati na crtu, nekako sačuvati i zemlju, sačuvati i narod, sačuvati i one krhotine srpske srednjovekovne državnosti i srpske srednjovekovne nezavisnosti. Ono što ljudi takođe ne znaju, a smatram važnim da se pomene, to je da je srpska srednjovekovna država bila jedna od najmodernijih i najnaprednijih država u Evropi. Znači, nikakva zabit. Evropske princeze, na primjer, čuli ste za dolinu Jorgovana, duž Ibra, kad Uroš Nemanjić dočekuje svoju suprugu Jelenu Anžujsku, pa naredi da se dolinom Ibra zasadi Jorgovan. Znači, ona nije bila nikakva baba devojka sa kojom francuski Anžujci nisu znali šta će. Ona dolazi u Srbiju, uređenu, modernu državu, bogatu, jer rade rudnici na Novom Brdu. Otuda toliko bogatstvo. Znači, i pored prisustva Turaka, otuda toliko bogatstvo da despot Stefan može da kupuje i naručuje lapis lazuli iz Afganistana. O despotu Stefanu znate svi da je autor Slova ljube. Beograd zapravo postaje prestonica prvi put u njegovo vreme. On je ustoličio Beograd kao prestonicu. U stvari, ono što isto ne znamo i nerado pominjemo, to je da je Beograd u stvari ivica Srbije. Da, jeste. I samo su Dragutin Nemanjić i despot Stefan vladali Beogradom, znači samo su oni bili tu. Nemanjići stižu do Ravanice, takozvanog Ravna, tako se zvalo Ćuprija. To je bilo Ravno, otuda Ravanica. Poslednja despotova prestonica je Kupinik. Ukoliko vam se ukaže prilika, otidite tamo. Sad je u ruševinama, nema mnogo toga da se vidi, ali energija mesta je apsolutno začuđujuća na obodu Obedske bare. To je poslednja njegova prestonica i tu počinje onda priča o Sremskim Brankovićima. Tu počinje priča o Brankovićima, o despotu Đurđu. Mi imamo lošu naviku da Brankoviće posmatramo kao nekakve izdajnike. Znači, Vuk Branković ne bi bio sahranjen na Hilandaru nikada da je zaista bio izdajnik. Na Hilandaru počivaju čitave generacije Brankovića. To je bila izvanredno ugledna porodica koja je davala crkvene velikodostojnike, diplomate, državnike, krunisane glave. Znači, ona je 200 godina vedrila i oblačila srpskom političkom scenom. Za razliku od Lazarevića, koji se na srpskoj političkoj sceni zadržavaju jedva 50 godina. I to treba reći, jer ljudi ne znaju. Sam despot Stefan Lazarević nije imao naslednika, nije imao potomaka i zbog toga njega na srpskom prestolu i nasleđuje sestrić Đurađ Branković. Inače, despot bio veliki vitez od glave do pete, znači veoma brižan brat, koji je svim silama nastojao da sestru Oliveru vrati u Srbiju posle 12 godina provedenih u Bajazitovom haremu. Ono što isto je izvanredna porodica, Olivera recimo za tih 12 godina nikada nije prihvatila islam. Nije rodila Bajazitu naslednika, a bila je izvanredno uticajna, izvanredno poštovana u njegovom haremu. Čak se smatra i turski letopisci nerado pominju da je imala veliki uticaj na Bajazita i da ju je zaista i voleo. Jedna od tih nepoznanica je i sama smrt despotice Jelače. Znači, supruge despota Stefana Lazarevića ili despota Stefana Visokog. Znači, despotica Srbije umre i o tome nema nijedne jedine napisane reči. Znači, letopisci su zauzeli taj zaverenički stav da o tome ne progovore. To je prosto neverovatno jer letopisac je dužan da piše ni po babu ni po stričevima. Znači, nema sviđa mi se, ne sviđa mi se, nego zna se despotica Srbije umire.
U kojim je okolnostima ona umrla, kako, kada, o tome ni govora nema. Kao što, recimo, nema, takođe zavereničko ćutanje se odnosi i na prvu ženu despota Đurđa Brankovića. Zna se da je pre Jerine, koja mu je rodila 6 dece, despot imao suprugu sa kojom je imao ćerku. Međutim, o toj ženi i o tom detetu srpska historiografija je odlučila da ćuti do dana današnjeg. Neka vas ne zavaraju oni delovi u udžbenicima istorije kad kaže nema podataka. Dolaze Turci pa nema. Odjednom smo svi preko noći postali nepismeni. Nije tačno. Turci su bili velike birokrate i ostali do dana današnjeg i o svemu su pisali. Svakako treba pročitati šta su pisali. Sad vidjet ćemo koliko je to tendenciozno pisano, a koliko je istina. Ali svakako neki zapis mora da postoji. Uostalom nisu Turci jedini koji su pisali. Tu su evropski izvori, tu su dubrovački arhivi koji su bogati i prebogati, naročito sve ono što se odnosilo na trgovinu solju, na trgovinu srebrom. Dubrovčani su i od despota Stefana i potom od despota Đurđa Brankovića dobijali neverovatne privilegije, između ostalog i kao hrišćani, između ostalog i zato što se tu mnogo toga radilo i zajednički, znači bilo je saradnje. Prema tome, zapis negde uvek postoji. Prema tome, samo treba čitati i to bez predrasuda. I otvoreno reći, to je ono što sam ja uzela sebi, stavila u zadatak, da otvoreno pričam o srpskoj istoriji, pa kud puklo da puklo. Reći to je tako, u svetome miru, pevaću ti pesmu, plemi manastiru. Reći to je tako, u svetome miru, pevaću ti pesmu, plemi manastiru.